Tako da ne htjela da se nešto dogodi. Društva Crnogoraca i prijatelja Crne Gore, Montenegro Zagreb. I večeras imamo čast predstaviti jednog učenika iz radionice profesora Franje Radaka. Drago mi je da je to Mario Letica koji se predstavlja sa odabirom svojih slika i ovo mu je prva samostalna izložba. Evo, kažem, zadovoljstvo je da je to u našoj galeriji i da se on složio da to bude upravo ovdje. Preporučujem da pročitate katalog, posebno osvrt likovnog kritičara Tonča Šitina, a nešto više o stvaralaštvu Marije Letice reći će nam naša draga prijateljica. Isto kod nas imala izložbu naša Danica Smiljanić-Konjević, nešto malo o stvaralaštvu Marije Letice. I još jedna napomena, ova izložba se snima, moći će se pogledati na YouTube kanalu upisivanjem samo riječi izložba Marije Letice, tako da oni koji nisu u mogućnosti doći i naknadno pogledati, moći će pogledati taj snimak na YouTube kanalu. I još da dodam, izložba je prodajna, pa iza toga navalite. Sanja, Danica, izvoli. Ja u biti govorim u ime profesora Franje Radaka, koji je naš mentor već dugo niz godina. Marija poznaje i poznali smo se na radionici kod Frane prije 15 godina. Mario je nekih 6 godina nije bio sada s nama i čini mi se da u tih 6 godina je na neki način kao slika pronašao sebe i kao da je donio sunce nama tu u Zagrebu svoje podgore. Jučer smo bili prvi put nakon, pošto je sad COVID, nakon 2 godine opet na radionici i upravo je Mario svojom energijom potaknuo cijelu grupu da slika. Tako da smo svi sretni da se vratio a slike su mu zaista, eto, ja nisam baš kritičar, više sam amater, ali slike su mu na rubu apstrakcije, što se meni sviđa, ali opet osnova je pejsaž, more i osjeća se baš i miris maslina i dalmacinina. Eto, toliko. Marija, izvoli. Ima slikara koji kažu neka slike same govore. Međutim, kako je ovo moja prva samostalna izložba, malo ću se potruditi da kažem najprije da je ovo interpretacija prirode i moje viđenje, vjerojatno neka vrsta sazrijevanja. U zadnjih 5-6 godina dok sam boravio na relaciji Split-Makarska Podgora, normalno, a preko zime i u Zagrebu, pa se sve to može interpretirati kao jedno viđenje okoliša koje, recimo, valovi koji su i crni i modri i plavi, kao sunčana, recimo, ova slika u pozadini, gdje ujutro rano kad iznad Biokova grane sunce, odmah vas zagrije, odmah se osjećate bolje, ugodnije, ljepši vam je dan. Ili, ne znam, plavo more, o tome ne treba puno dumiti. Dakle, jedna impresija koja priroda i okoliš na mene utječu, a jedno druženje sa slikarima, sa ekipom koja djeluje na Peščenici već dugi niz godina pod vodstvom našeg pedagoga, mentora i prijatelja na koncu konca Franje Radaka.
ostavila je svoj trag, ali na neki neprimjetan način utjecala je na sve nas. I to se vidi vjerojatno i na ovim radovima. Zadnje vrijeme putovao sam i Evropom i vidio mnoge svjetske moderne štikare, pa i tu, bojim se reći, neki trag ostavljaju na mojim radovima. Ali da skratim, osnova vam je da imate uvjete, da imate suprugu i obitelj koji vas pomažu, koji vas postiču, da možete raditi u krugu obitelji. To je jedna ljubav koja isto tako kroz sve ove radove dominira. Ali bi kratko zahvalio našoj domaćici Milanki Bulatović na ljubaznom prijemu, pomoći tokom rada koji nije bio jednostavan i svih njenih suradnika isto tako koji su bili tu u traženju onih detalja koji bi nam pomogli da ovo izgleda vizuelno što kvalitetnije. Drugo, zahvalio bi se i supruzi koja je fotografirala ove radove, pa se to vidi najbolje na ovom katalogu. Zatim, gospođi Kseniji Hristov koja je lektorirala ovaj rad. Zatim, našem uvaženom likovnom kritičaru Tončiju Šitinu koji je dobro prvi put bez ikakvih pomagala uspio naći jednu sintezu ovih radova zadnjih 5 godina. Ako sam nekoga zaboravio, ovom prilikom se ispričavam i želim reći da ću nastaviti raditi još žešće, evo, da planiramo i u Dalmaciju da vratimo ovo u toplinu, ako je neko vidio u ovim gradovima, možda u Šibeniku, ne znam, Splitu ili čak i u Podgori, jer će možda neko i prepoznati neke radove koji su tamo stvarni. Evo, zahvalio bi se svima vama koji ste došli uveličali ovu izložbu. Hvala što je. Evo, uživajte. Otvaranje je završeno. Recite svima da mogu doći pogledati izložbu svaki radni dan od 9 do 2 sata i na YouTube kanalu će biti za nekoliko dana. Hvala vam, uživajte.